oh ah ah hore ah oh Turikau loh Karang Lobeng iki duwe pembarong le Putra Jaya le ya le ayo reok-reoke dhewe sola-sola dhewe entek-entekno dhewe le ya awan pajaran bengi barong lo ya solai koyo biasae Mas Rizky ya yo ayo bocah ora delomo aneh ger yo ayo gulunge dodono wong Karang lo le ya yo bocah kesel ya bar teko ngarakno ya langsung barong ya ayo kemandani ya tuan rumah barong dhewe reok-reoke dhewe le entek-entekno dhewe le iya ya tangek nongger ya ayo ajarane Sanusi le yo iya diteter maneh sih ojo kualani teter maneh sih lek kurang teterane ojo ado-ado nang imam le nang imam kesok le jam 7 nang omah imam diteter nang imam yo ya ya disawer ayahe dhewe ya kuatir balik aku mencurigakan loh ayo jebuk sik bet ayo pet jebuk sik pet ya ayo pet ya tangeno Mas Rizky yo ayo Mas Rizky tulungono nih Mas Nopal tulungono Mas Nopal alat berat aja ado-ado le ya le sebagai putra penerus Mas Redi Putra Jaya Mas Rizky punya Karanglo Gunir Lumajang ya ya lolo la 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 ayo kari mbae le nanti mbae golek ono le ayo mbak putune disawer putune nah ya nah putune disawer ya aduh le ayo Mas Wi nggih matur sembah nuwun kacung
Wi Cahaya Putra Manunggal nggih Kacang Wi matur sembah nuwun lho ayo omben nono happy so happy persiapan ya yo lah aduh kasih tepuk-tepuknya karang lo iya ayo langsung dicandak Mas Rizky ditutup alon-alon ayo le sesembahan ditutup le robo maneh ya persiapan Mak Yayang dan kawan-kawan ya yo ayo ditangekno Mas Rizky langsung ditutup alon-alon ya lah ciri khas